Amakuru mashya nshuti bakuzi ba Pilot News TV uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru ibabaje kandi iteye ubwoba irimo kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu gace k'imisozi miremire ka Kivu y'Amajyepfo. Tekereza nawe wibereye mu gace warutuyemo mu mahoro, none ubu ukaba waraheze hagati y'amasasu n'ibitero by'indege zitagira abapilote. Nta buryo na bumwe bwo guhunga ndetse n'imiryango itanga imfashanyo yabuze uko ikugeraho. Ibisimburumbarirano ni ukuri gusharira kurimo kuba uyu munsi ndetse n'iyi saha. Mube maso kuko tugiye gucukumbura iyi nkuru mu buryo bwimbitse cyane tudasize na kimwe. Nuko raporo nshya yashyizwe ahagaragara uyu munsi n'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu izwe nka Human Rights Watch ibigaragaza ibintu byakomeye cyane muri kariya gace k'imisozi miremire. Ingabo za leta ya Kongo n'indi mitwe yitwaje intwaro bari kubangamira bikomeye ibikorwa byo kugeza imfashanyo ku baturage b'inzirakarengane. Ibisi ukubangamira imfashanyo gusa, ahubwo bari no kubuza abasivili guhunga imirwano ikomeye iri kubera muri ako gace. Kugira ngo mwumve uburemere bw'iki kibazo, umuryango w'abibumbye binyuze mu kanama gashinzwe umutekano UN Security Council uteganyije gukora inama ikomeye ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa kane 2026 no kuvuga ku munsi w'ejo, bitewe n'igihe bwumviriye inkuru, kugira ngo bige kuri iyi sanganya. Umuryango Human Rights Watch urasaba ko iyi nama yafata imyanzuro ikomeye cyane, igasaba impande zose zihanganye kohereza imfashanyo kugira ngo zigere ku baturage no kureka abaturage bagahunga mu mutekano, ndetse no gufatira ibihano bishya abayobozi b'ingabo bari guhohotera abaturage. Clementine de Montjoy, sinzi niba ndisomye neza, umushakashatsi mukuru muri uyu muryango wakoze iyi raporo, yagize ati abasivili bari mu kaga gakomeye kandi babayeho mu bwoba bw'ihohoterwa rikorwa n'impande zose. Niba iki kibazo kidahawe agaciro kanyako, agaciro gikwiye, ubu ibintu bizazamba kurushaho. Kugira ngo iyi raporo ikorwe, uyu muryango wavuganye n'abantu benshi barimo abantu 6 bari mu mujyi wa Minembwe. Uyu mujyi ukaba uri mu maboko ya M23 twirwaneho, abantu 4 bari mu gace ka Baraka kari mu maboko y'ingabo za leta, ndetse n'abandi barenga 12 bakora mu miryango itabara imbabazi, societe civile ndetse n'abanyamakuru. Kugira ngo twumve neza ibi bintu, reka tubasubize inyuma gato tubihe amateka yayo cyangwa tujye mu mizi yabyo, mu mateka yabyo. Aka gace k'imisozi miremire ko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kagizwe n'uduce twa Fizi, Mwenga na Uvira. Intambara imaze igihe kirekire aho ihangayikishije impande ebyiri zikomeye cyane kandi zifite inyungu zitandukanye. Ku ruhande rumwe hari umutwe watwirwaneho ugizwe hanini n'abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge, ubu ukaba ukorana bya hafi n'umutwe wa M23 ndetse na AFC. Hakaba rero hari n'amakuru avuga ko ngo bafite imikoranire n'indi mitwe y'inyeshyamba yo mu Burundi. Ibyo nibyo bari kuvuga, ndetse ngira ngo murabizi ibyo bashinja, ibijyanye na ibyo bashinja twirwaneho M23, ndetse bakavuga ko bafatanyije n'u Rwanda, ibyo u Rwanda ruhakana. Ku rundi ruhande hari ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'imitwe yitwara gisirikare yitwa Wazalendo. Iyi yahoze ari Mayimayi, ni imitwe y'abicanyi, ibisambo ndetse n'amabandi igizwe n'abaturage bo mu bwoko bw'ababembe, abafurero ndetse n'abanyindu n'abandi. Byongeye kandi amakuru y'inzego z'umutekano yemeza ko ingabo z'u Burundi zigera ku 4,000 ziri muri Fizi na Mwenga kugira ngo zifashe ingabo za Kongo mu rugamba. Umutekano muke wariyongereye cyane nyuma y'uko ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO zivuye burundu muri iyi ntara mu kwezi kwa 6 2024. Aha turi muri raporo ya Human Rights Watch. Ikindi kintu giteye ubwoba cyane cyagaragajwe n'iyi raporo yimbitse ni ikoreshwa ry'indege zitagira abapilote cyangwa drones mu kugaba ibitero no kurasa abantu. Dushingiye ku makuru ya ACRAED cyangwa ACLED,
akusanya ibijyanye n'amakimbirane. Ibitero bya drones byariyongereye cyane kuva mu kwezi kwa 11/2025 hagati y'ukwezi kwa mbere no kwa gatatu gusa muri uyu mwaka wa 2026 hararurwa ibitero bya drones bigera ku 8 byose mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abaturage benshi barishwe babizira. Iyi ni raporo ya Human Rights Watch. Reka mbabwire ingero ebyiri zibabaje cyane. Ku itariki ya 23 z'ukwa gatatu March cyangwa Werurwe 2026 umusaza w'imyaka 86 yishwe aho yararagiye inka ze hafi y'umujyi wa Minembwe. Nyuma y'icyumweru kimwe gusa ku itariki ya 30 z'ukwa gatatu Werurwe nanone umwana muto w'umuhungu w'imyaka 14 gusa nawe yarashwe n'izi drones aho yari yibereye mu mirima hafi y'icyaro cyabo muri Fizi. Nta muntu uzi neza niba ibitero byari bigambiriye kurasa abasivili nkana cyangwa niba ari ukwibeshya, ariko ingaruka zikaba zigera ku baturage cyane. Usibye abantu bahasiga ubuzima, amatungo menshi cyane aricwa ndetse n'amazu akaraswa agasenywa burundu. Umukozi wo kwa muganga mu Minembwe yagize ati turaswaho ibisasu igihe cyose kandi abantu benshi bari gukomereka bikabije. Ibintu ariko ntibigarukiraho. Izi drones zikaba zarashe n'ibikorwa remezo by'abaturage. Ku itariki ya 9 Werurwe radio y'abaturage iherereye mu gace ka Madegu hafi ya Minembwe yarashweho irangirika bikomeye. Noneho solar panels cyangwa imirasire ine y'izuba irangirika. Umutangabuhamya yavuze ko abanyamakuru bahunze bakwira imishwaro ndetse bihisha mu mirima cyangwa mu binani. Ibi byatumye abaturage babura amakuru mu gihe na network ya telefone yari imaze umwaka urenga yarapfuye burundu muri ako gace. Indi drone yibasiye urusengero mu cyaro cya Irundu nijoro isiga amazeru abiri manini cyane ku gisenge. Ko banditse ariko urumva iyo igisasu kirashe ku gisenge cyangwa ku ibati kikahatobora uwo mwenge usigaramo ni wone ubundi turi kugarukaho, nubwo bitaremezwa neza uwakoze ibitero 100%. Ibyo bikaba byaribasiwe ndetse bikaba bitanga ishusho yuko bishobora kuba byarakozwe n'ingabo za leta ya Kongo kuko aribo bafite izi ntwaro. Ibi ni ibintu M23 ihora itakamba ibwira amahanga iti muze mudutabare. Amahanga ati muhagarike ibintu mufate ibihano FRDC, ibintu byinshi cyane, ariko bagakomeza kurenza ijisho ibyo bikorwa byose bakareba ku ruhande bagafitira u Rwanda ibihano ndetse na M23 n'abayobozi bayo. Reka tugaruke mu mutwe twirwaneho ukorana M23. Uyu mutwe uburi gukoresha ingufu ngo mu kwinjiza abasivile mu gisirikare ku gahato. Aya amakuru ya Human Rights Watch. Amakuru bavuga ko ngo twirwaneho ngo ihata imiryango gutanga umuntu wo kujya kurwana, wanza agacibwa amafaranga menshi nk'indishyi, byakwanga uwo muryango ugahura n'ibihano bikomeye no kuba ngo wahura nyine n'akaga. Yogiye kandi ngo ibi biteye ubwoba cyane twirwaneho ngo yabujije abasivile kuva mu mujyi wa Minembwe kugira ngo ibakoreshe nk'ubwikingi cyangwa nko kubikingaho ndetse yerekane ko irengera abaturage nk'umutwe wa local defense. Kuva M23 twirwaneho ngo bafata Minembwe mu kwezi kwa gatatu 2025 uyu mujyi waguswe n'ingabo za leta. Ibi byatumye nta mfashanyo ihagera, imiryango itabara imbabare imaze umwaka urenga yarabujwe kugera muri aka gace. Ibiciro by'ibintu byibanze by'isukari n'umunyu byikubye inshuro 5 ugeranyije n'indi mijyi. Amavuriro nayo nta miti afite kabisa, kandi n'abaturage bari mu gice cya leta nabo babayeho nabi cyane, babuze imiti kuko isoko ryahagaze. Ngira ngo ibi murabizi neza cyane uburyo bigirwamo uruhare n'ingabo z'u Burundi nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa na bamwe mu bayobozi ba twirwaneho barimo Colonel Rugabo. Aho Rugabo yagiye avuga, afande Rugabo yagiye avuga uko ibintu byifashe
ngira ngo ibintu murabizi. Mwamwibwira rero ko aho ingabo za leta ya Kongo ziri umutekano ari wose. Oya rwose. Ku ruhande rw'ingabo za Kongo zifatanyije na Wazalendo naho ni ishyano. Abarwanyi ba Wazalendo harimo n'umutwe uyobowe na William Yakutumba, shirango muramuzo bita Muzehe General Yakutumba, bari guhohotera abaturage basanzwe ndetse by'umwihariko abanyamurenge. Barabafata bakabafunga binyuranyije n'amategeko, bakabashinja gushyigikira M23 kugira ngo babatware amafaranga. Umugabo umwe wafungiwe Ibaraka yavuze ko yakubiswe bikomeye akarekurwa ari uko atanze akayabo k'amafaranga. Ikindi kandi Wazalendo yashyizeho bariyeri nyinshi cyane mu mihanda. Buri muturage uhise aha asabwa kwishyura hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2 by'amafaranga y'abanyekongo, no kuvuga hafi ubwo mu manyarwanda twayabaranga 600 700 kugeza ku gihumbi gutyo kuzamura gato. Umuturage umwe yavuze ko kuva Ibaraka kugera Ifizi hari bariyeri zirenga 10. Undi yemeje ko mu birometero 130 gusa biva Ibaraka bijya Imasisi yabonye bariyeri 8 za Wazalendo. Ubu ni ubwambuzi bukabije. Nyuma y'ibi byose Human Rights Watch yagerageje kuvugisha inzego z'umutekano ku itariki ya 4 Mata, no kuvuga kwezi kwa 4 turimo 2026, bavugishije General Fabien Dunia ukuriye ingabo muri ako gace kugira ngo asobanure iby'ibi bitero bya drones. Ntiyabasubiza. Ariko nyuma kuri itariki ya 14 z'ukwa 4 General Dunia yavuze ko yafashe ingamba zo gufasha imiryango itanga imfashanyo kugera mu misozi miremire kandi ko yiteguye guhashya imitwe ya Wazalendo igihe cyose igaragaje kubangamira umutekano. Mbibutse ko Wazalendo abaterankunga bayo bakuru ari FARDC. Yavuze kandi ko mu mezi abirashize yakoze inama na Wazalendo y'Uvira na Baraka ahuza kwinjira mu miji bitwaje intwaro ndetse ko hari n'abarwanyi bafashwe. Nubwo bimeze bityo Human Rights Watch irasaba ko umuryango w'abibumbye ukoresha umwanzuro wo mu kwezi kwa 12 2025, no kuvuga Ukuboza 2025, ugasubiza ingabo za MONUSCO mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo zikurikirane kandi zigenzure ihagarikwa ry'imirwano. Ngira ngo murabyibuka neza cyane ubwo M23 n'ubundi yavaga muri Uvira yasabye ko ingabo za MONUSCO arizo zaza kubazarinda umutekano w'abaturage muri Uvira, no kuvuga aho M23 ivuye ingabo za MONUSCO zikaba zarinda abaturage kugira ngo badakomeza guhohoterwa. Ariko raporo z'iyo miryango ya Human Rights Watch zikomeje kugaragaza ibyo Wazalendo ziri gukora, ibyo FARDC ziri gukora muri ibyo bice yaba Uvira ndetse n'ibindi bice bitandukanye byo mu misozi miremire. Shite bakunzi bacu rero ngira ngo murayumva iyi nkuru iteye agahinda ndetse ukamwumva ko ari ibibazo byinshi. Ese koko amahanga azakomeza kurebera ubwo abasivile b'inzira karengane, abana n'abasaza bakomeza kubabazwa muri ubu buryo? Leta ya Kongo isabwa gukurikirana abakora aya mahano bose. Ngira ngo murabyibuka neza ubwo abanyamurenge bajyaga mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakavuga ikibazo cy'abanyamurenge n'ubundi bari mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Uvira mu misozi miremire muri Minembwe by'umwihariko aho bakomeje kugenda baraswaho. Aba bagize inteko ishinga amategeko cyangwa abasenateri cyangwa abadepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko batabizi ibyo ari ibintu bikoreshwa muri propagande. Ariko iyo miryango ya Human Rights Watch mu raporo yayo iragaragaza amatariki abapfuye ibintu byose, ariko barangiza bagakomeza kwirengagiza ibikomeje gukorerwa abanyamurenge. Bizarangira bite rero nshuti bakunzi ba Pilot News TV? Mutanga ibitekerezo byanyu aha hasi hagenewe gutanga ibitekerezo kugira ngo dukomeze twibanire 5 kuri 5. Ndabakunda cyane kandi murakoze kubana natwe. Turasubira mu yindi nkuru.